وبه نستعين في أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dari mga palanggungan na tiranan, inilap kita niyo haamoy in programa na ito ini tiap-tiap puas Maghrib. Waktu ini insyaAllah ta'ala yaring guru mulia ang inyong katutan ini. Kasi nak magpalupay, tukbal ko si katutan niyo. Mayroon na ruweng Abdul Nabir Darkis. فليتفضل سيادته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga milyasin Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah yari kita niyo masih yahnug haraan sin Allah subhanahu wa ta'ala sin nikmat kabuhi murah-murahan in kabuhi ini mahinang singkita niyo taytayan pahikasud na to pasurwa haadlaw susungon haadlaw akhirat amuin datungan singkita niyo. Alhamdulillah lagi yari kita niyo piasampay piabot si mahasud si mahating Allah subhanahu wa ta'ala habulan haji serta ini yatunay singkita niyo in mga yang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala manahut maaslag hinang singkitan niyo supaya sadya madauhat na tuin ulong rida sin mahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Habya yaon masikitan niyo pagtawagon halaw man sin ayam at tashrik masi-masi ingkitan niyo mabilang pa adlaw hariraya singkitan niyo ipagbibisita-bisitahi ipagziyara-ziyarahi sin magtautay mang hudaa kam Islam sarta iban sin ipag mamaap-miapi haantara sin sila asupaya sadya madauhat nila in ulong kasi rida sin mahasud si mahatingi Allahu subhanahu wa ta'ala. Ininikmat dakula mga katautay manghuran ko akam Islam. Habiyayaon hikahang putag dua kasubangan sin bulan Dzulhijjah masihalaw man sin ayam at tashrik sambil pa konsum yaon in kahinapusan last kami tumugom na imatasuka sin hikahang putag to kasubangan sin bulan Dzulhijjah. Amoy sabi ni in pamaid-maid si mga katautay manghuran sing kita niyo. Mindito hamina nagnaik haji. Murah-murahan in sila dito hato halom salamat katan. Madauhat sin sila in maksud sa lago-lago. Wayro undo ka ing ding sin kakaridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bangman tay masin Allah subhanahu wa ta'ala in pagsacrifice sin sila. Sin pangalta nila, iban sin ginhawabaran nila. Wayroon duka ing maksud, malaingkan in tumunay sadya. Sin paardakan sin Allahu ta'ala, sumampang sin panaabiti sin Allahu subhanahu wa ta'ala kanila. Inyat tuding ha mga tawfik sin Allahu ta'ala in sila, pini sila sin Allahu ta'ala, matarmi lang ding ha mga hujaj, na in kagunahan amin daran pia pariksa in pangatayan singkitan niyo. Labi na magnanay haji na in suwaitod hakal na sin Allah subhanahu wa ta'ala asupaya di maupas di mausiba in pagsangsa sin sila
intulak nila dahil nga hula. Nagluwas sad simbaran iman sin arta nila. Nahangkan wasihat sin kami. Patumtum sin kami muna paginhawabaran sin kami. Dahil ha mga in parda akan ka to sin agamata. In uno parkala subay takahatihan. Before kita huminang sin parkala yaon subay takihatihan. Kasupaya bukun dugtol mattumari in kakahinang sin kita. Nahangkan subay day sa piun tamarayaw. In aakaran sin kita niyo labi na yung pagnaik haji. In piun na to marayaw amo intao makahati hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Asupaya kita niyo di malusong atawakan di maluhi niya magad hakaamuhan in katan kakahinang sin kita niyo. Nadiha mga yadlawan ini beta sin Allah subhanahu wa ta'ala aparman niya wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmayn fala isma alayhi ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. Yari information Allah subhanahu wa ta'ala iban tumtumaniu in Allah subhanahu wa ta'ala sin labay ding hapag tasbih iban labay ding hapag takbir fa Allah subhanahu wa ta'ala hayadlawan man yu'tiun ami in nakapin. Siya na in mga yadlawan sin ayam at tashrik pagbasahon. Nayam at tashrik amo na in hangputag isa kasubangan iban hangputag dua iban hikahangputag to kasubangan sin bulan Dzulhijjah. Habiyaon hikahangputag dua na mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Faman ta'ajjala fi yawmayn fala isma alayhi. Na mga magnanaik haji yatto sila yung kemanan masi himahanti magnabit sila hamina sambil pahikang putag to kasubangan hamanga sila miin mabaya tin dugang sing karayawan nila tumangad sila haway rumpiag usan sin sila malingkan hamanga sila aon piag usan na biasin parman sin Allah ta'ala faman ta'ajjala fi yawmayn fala isma alayhi. Dapon in hisyusyamin mabaya sila mag-us. Mag-us iman gumwa na deng hamina. Deng hamina yawn haway patu insubay haway patu ugo minsuka. Sin hikahang putag doa kasubangan hapwa sin pagtilo sin mga jamarat. Di manjari, gumwa sadya sila ring hamina, haway rumisan nakatilo sin jamarat, dahing hami in panagnaan, hami in longta sugura, wusta sugura, atawaka amin kubra, na karna inyat ding ha mga patut wajib ihinangon sin mga sila magnanaik haji. Karna bang nila kialupahan, ang sila wala nakapagtilo, nakawa sadya sila dahing hamina, atawakan ini nakatilo sila habukon haaturan sinsyara amo hindi akan sinsyara in subay na zawalus syams amo limid na insuka dito in waktu sin pagtitilo sin ayam at tashrik dahil hikahang putag isa hikahang putag dua hikahang putag to in waktu hipag amo in panagnaan hipawaktu hipagtitilo amo na in ba'da zawal bukong kabla zawal. Na kita ni mga nasun na si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi at paghinangon si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil pamaparum wayrun sala niya jari rayat to sinsara ayaw sadya ka magpaabot amuin sumud na in adlaw at tinamahinaat na in yato di naman jari. Sabab sumud na in hikarwayat to. Amo yan in haaturan matan amo in tiyot at sinsara hangkan mga rukitan yung humati kitan yung sing kahukum-hukuman amo insyara sin Allah Ta'ala iman sin Rasul niya sallallahu alaihi wasallam. Na mga sila miin maus mabaya na sila gumading hamina beta sin Allah Ta'ala tinya dito na sila ikahangputag doa kasubanga biasin adlaw ini long tabihan
So mapuasin pagtilo na nila sin jamarat, manjari na sila miin, ini gumawa, at kuman na sila, labi na mga sila aon pag-usan sin sila, adakala hikabin sila, sin mga aon uyon nila na, tudyohon nila na, adapon mga sila, labi afda, wayrong pag-usan nila, na tumauhat sila sin, ini ganap dugang karayawan, beta sin Allah subhanahu wa ta'ala, karena amuyat to ilabi marayaw. Ampay kita, di akan kita sin Allah Ta'ala magpatao sin karayawan. Lagi naglando na kita no naghinang ibadat, may padi palandoon na to. Maikot pa kita niyo lumawak sin karayawan. Naglando na, naparayaw na to, ayaw na kita, hipag maikot ta in mga yadlawan, suong sin karayawan sin kita, karna hadlaw mahuli na maunda in pagsusun, may wala pa nakataod, wala ko pa nahinang magsusunda mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan wayrong pamyamaw tin pagsusun, naasabi bista-bista na sing kita niyo. So, in mga sila, tuway nung utusan la niya, di na sila tumagdusa, malaw niya, maaw pag-us nila, doon hikang putag doa, kasumangan, sinayaman tashrik, na sila, ayaw sadya sila magpaabot, sinamin tumugong na in matasuwa. Karena bang sila wala pa nakahuwa, amin, yung pa sila masihamina, timukom na yung matasuwa, suway wajib na kanilain, tumagad na hikahang putag to kasubangan, sin long taaya matashrik din dito hato. Ngayon hisiyoin yaun in kabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala, wattaqullah wa'lamu annakum ilayhi tuhsyarun. Kamu yan yakan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, in aunun in kabuka matan pa Allah subhanahu wa ta'ala, karena in Allah subhanahu wa ta'ala labi makaingat, nakajajaga, nakapapayo, iman umarap na kita ni pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Najari mga kakasiko haakam Islam, amayat imbeta sin Allah subhanahu wa ta'ala, yato makawa na to ha suratul Baqarah ayat 202 ini kitaon na tuman. Qala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, inagihi Ibn Abbas tafsilan na sin ayat ini, kaulungan sila karwa sin Allah ta'ala, al-ayyamul ma'dudat, in pagbasa long ni ayyamul ma'dudat, ayyamut tashrik, amo ni mga yadlawan sin ayyamut tashrik, amo ni hikang putag isa, hikahang putag doa, hikahang putag to. At ini mapuasin hangpo kasubangan namin adlaw to na hariraya. Wal ayyamul ma'lumat, in namunain long ta in panagnaan isab sin yadlawan. Ting hapanagnaan sambil pa hikahangpo, amo ni pagtao na ayyamul ma'lumat. Yato panafsilan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. والآيات المعدودات هي 3 أيام بعد يوم النحر، وهذا قول ابن عمر وأكثر العلماء، وقال آخرون هي يوم النحر و3 أيام بعده. لو سنكيمنا إن أيام المعدودات نا أمنا إن أدلو إن يوم النحر، أمين أدلو hari raya, أدلو hipag sa sacrifice, ipagkukurban, singkitan niyo di hay ni minwayron na kapag naik haji. Amayatuin kahampitan singkitan niyo, wala kita niyo day sabliw sin Allah ta'ala, habi akato wala nakatunay nagnaik haji, na asupaya makahampit kita sing karayawan. In papagkurbanon kita, misan dakuman hambuk kambing, ayaw kita magmaikot, karena in karayawan yan, iniharap da marikato, paahlita, ka ini dumatong da, in adlaw susungon, in adlaw dakula, maon in amin susun dakula, apabili manusia, yaman haman nila, piyahil pahil nila, tinaon panggausan nila, aon pargausan nila, min magpakurban, magpasumbay, misan habuk kambing, magad hasun na si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa maug, mamiin misan dakuman habuk kambing, kahalgaan, sabang parkala mo ba, parkala dunya, na di maug, di maug, karena inyato, amayat to yung mga ini kabiyaksahan sin sila, adapon, mga bariman, in siya sadya-sadyahan sin sila, biya sin mga yadlawan ini. Na yung mga sila, mga katotay manghuran, masiwala pa sila nakapagkurban, ando, labi na in aon, ini alta,
na ayaw ka mo maug mamimisanda ko man hambok kambing may te sabang mga sasakatan ini milyon pa in halga amoy in pagsadyahan nyo kakausan sin kamo sa hambok kambing pila ngay burayaon may tadi kakausan na in mga ini sugo nakatutan nyo sin Allah subhanahu wa ta'ala na ayaw nakita nito magad dumagpak pa in susunda ko la mga palangwan ko haakam Islam. So yung kagunahan sing kita niyo aon pa konsum. Aon pa last konsum yung mga sila ini wayroon nakasadya sin ikamin adlaw hari raya to namin ikahangpo kasulangan ikasing kahapon wala kya sadyahan wala nakawaak imbiyayaon damikyan way aon pa konsum di hilan pa kita niyo chance sa hingga may inlas niya sambil tumugom in matasuka tinan magribyaon dito intubtuban niya. Dito intubtuban mga kiyaulungan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. So amoy ato yung mga ini nakasabot ta iban sinamiin long ta mga sila mabaya sila miin long ta umos na guma na ding hamina ikang putak do na wayro na to sa niya. Labi na yung mga sila aon pag-usan nila. Aon yang kay manan na nakakwan na asal bang sila tumagad pabiyahan sin hikang putak to dakala di nila naabutan in amin flight nila. Atawakan namin tulak nila ini kuman pa ini pagwahula na inyato ini ang kaluhay sin agamata sa mga sila wayro na sa piag amin piag usan da maluwag pen waktu nila may ta nila umug pa sila hangkadlaw ra kuman may ta nila di katatasan sin mabaya de sab sila gumanap in karayawan may ta di pataharan umus na sabab sin aon duwain kausan na murah-murahan ingkatan halawm tawpik sin Allahu subhanahu wa ta'ala. So dahing mga ini indalil hayat to inamiin panagnaan namiin kaul na amayat to yung mga inhadiin namiin long ta makusugtod may indeng mga sunnat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasing kabaita hi Abdurrahman bin Ya'mar an-Daili radiyallahu anhu qala shahidtu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam بعرفة وأتاه ناس من نجد فأمروا رجلا سأله عن الحج فقال الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل صلاة الصبح فقد أدرك حجة أيام منها 3 أيام من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ثم عدرف رجلا فجعل ينادي بها في الناس. So ayat nami mga dalil wayron sa niya mga sila miin mabaya umuamiin long ta ang pagmausan tutsin sila sa ilawi maraya long si mga ulama iban yatin hinang si Nabi sallallahu alaihi wasallam namiin tumagad na sila pahay kahangpo tagto. Pangway resab yung mga ini pag-usan sin sila kanayat to in matarang in hadis si Nabi sallallahu alaihi wasallam tungusin adlaw amin ayam at-tashrik. Kaya nga na sin ayam at-tashrik ini sabab yung mga sila maguhudyad hawak to hamina amin pag-ubos sin amin kon si mga pagsumbay yaon in pagkurbanan si kaymanan atau mga paghadi nila ini kuanon in paisya unon humbay ni buwaron siya patahayon siya biyahan ang kanak yang nga na sa ding mga ayam at-tashrik adlaw hipag susumbay biyahan. Si mga yadlawan ini mga katawtay manghuran ayamu akli wa syurb. Adlaw hipag kakaon-kaon sing kita niyo, adlaw hipag inom-inom, adlaw hipag lalami-lami sing kita niyo magtawtay manghud na ini labi na bang ang mga mahinang sabab hikahuot sinamay parsukpatan sing kita niyo na ayaw kita niyo long tabi mga mahukaw manaabi ti pa mga tay manghud ta ayaw mi ilong tabi lang maon in parsukpatan haantara sing kita niyo. Lagi adlaw hari raya masih pa kita ini yari halom sin hari raya aw makabaya na sin ini sambat na las in konsum in longta in ayama at tashrik na mga ini kanna paksa ra kula mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala kana amin ding mga yadlawan labin halga patuhan sa halga pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala ding mga yadlawan in mga ini. In mga ini, inna a'zamal ayyami inda Allah ta'ala
hatta ini yawm an-nahar thumma yawm al-qar. Beta si Nabi sallallahu alaihi wasallam sa unato in labi sa halqa labi sa lagu-lagu mga yadlawan fahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala yawmun nahar amunin adlaw yawmun nahar muni kangpu kasubangan simbulan Dzulhijjah. Biasin namin kaya tunay sin kita niyo. Thumma yawmul qar. In sumunod niya at tinabiyahan in konsin Allah ta'ala magdihil kalabihan. Amun yawmul qar in yamuna in hikangpu tag isa kasubangan simbulan Dzulhijjah. Nahangkan ayaw upason in mga hinang dihayni. So nalangkom na dihayni in mga in kakahinang dunha-unha ayam at tashrik in na impagdikir, impagdua, labi na in ami impagtilo sin jamarat. Amo yan in hinangon si mga hujad. Deng mga kalapihan niya min fadail hadhihi al-ayyam ma rawahu Muslim biasin kabaita Imam Muslim rahimahullah kabaita sahihnya من حديث نبي الهدل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريك أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى. إن أدلوا ومن أدل يدلوا عن أيام التشريك إنني أيام أكل أدلوا هيبك كون أدلوا هيبك إنم إيوان وذكر الله إيوان بك ذكر pagtumtum, pagsabot pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amoy ning ha mga salang ulago hihinangon sing kita niyo mga palangon po akamis. Hangkanday haniliangan mga sila magpuasa. Magpuasa ha mga ayam at tashrik. La ini malengkan mapuasin mga sila. And then dito hujjaz wayroon hikapag hadi nila na dito hatumanjari sila magpuasa ganti sinamin panhayat to. Mapuasin nito na ini pianglangan si Nabi sallallahu alaihi wasallam in mamuasa kita ha mga yadlawan ini karena na ipagkakaon-kaon sin kita niyo ipaginom-hinom sin kita niyo ipaglalami-lami sin kita niyo mga kiulungan sin Allah Ta'ala. Fa ayamut tashrik yajtami'u fiha lil mu'minin na'im abdanihim bil akli wasyurb. In mga yadlawan ini napundon haon ha mga bariman napun kanila natibok kanila dun haon in ni'mat doon hapamaranan nila. Ni'mat ng Allah subhanahu wa ta'ala bil akli labay ding hapagkaon. Labay ding hapag-inom. Damikyan wa na'im qulubihim bidzikri. Damikyan na dawhat nila in ni'mat halom sin pangatayan nila amo na yung pagdzikir. Amo na yung pagtumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala iwan sin pagwasyukur iwan sin pagsukur. Wadhalika tatimun ni'am. Amatin kasampurnaan madawhat sin sila in ni'matin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullama ahdathu syukran ala ni'mati kana syukruhum ni'matun ukhra. Hatat kala tiap-tiap maon dunhaon indaran in pagsukur nila pa Allah subhanahu wa ta'ala ha mga ni'mat yanug harasin Allah ta'ala kanila na magduruhon in sukur nila na isa magsusung na isa. Kana in pagsukur pa Allah ta'ala wairun hugnaan. Wayroon tubtuban in pagsuko pa Allah subhanahu wa ta'ala tinya luwaydun haon in ni'mat sin Allah ta'ala pagsarang sukul kaw. Doon di sadya hagin hawabaran sin kita niyo ni'mat dakula katutan niyo di na to nakatungbasan. Di na to nakagantihan. Amurin di akato sin Allah ta'ala na imag-ibadat kanya. Magtag-ipon kanya. Amuran impya ngayon sin Allah ta'ala hinangan kita amuin sarayaw-rayaw umbang payaw piapan jari sarayaw-rayaw nakabit rin hakataan sa impya ngayon sin Allah ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Amurato indi akato sin Allah ta'ala imagtag-ipon piapan jari sin Allah ta'ala imbang sa jin imbang simbang sa mano sa kita niyo imaksud wayron duwaing malingkan imagtag-ipon mag-ibadat pakatunga sin Allah ta'ala bimana bang imano siya nakuha siya mano siya ipon sin Allah ta'ala wala nagtag-ipon patuhan wayron siya nakapagsukop Allah ta'ala karena in ibadat mo yan hamuk alamat sin pagsukur mo pa Allah subhanahu wa ta'ala na misampay daawan nila lang na yung kami niyo nagsusuko kami patuhan sa hangan dila na kumasa wala piara ragbos hagin hawabaran nila na in ni'mat sin Allah ta'ala hasupaya siya di maigdun kay mo ayari marayaw parihala marayaw idha kana syukra ni'mat Allah ni'matan alayya lahu fi misliha
yajibu asyukra. Long sin magdaraman, may magdaraman yaon, apabila long na impagsukur ko, sin nikmat sin Allah Ta'ala, may mabilang sa nikmat, alayya lahu fi misliha in subay kumahinang imbiyayat. In wajib, in subay ko ipagsukur, bangin niya tumahinang sa nikmat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. فكيف بلوغ الشكر إلى بفضله biadi long na hikadauhat ko hikasampay ko hapagsuko pa Allah apa ini kaniya malaingkan labay ding hakalabihan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala wa in talatil ayyamu wattasal al umum misamping kaunan amuin himawa na niyadlawan naon simugpat na inamin pangumulan. Hasabda si Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha ayyamu aqlin wa syurbin wa dzikrillahi azza wa jalla isyaratun ila anna al-aqla fil ayyamil a'yad wa syurbi innama yusta'anu bihi ala dzikrillahi ta'ala wa ta'atihi. Adapun namin nasabot si Nabi sallallahu alaihi wasallam mga yadlawan ini yadlawan hipagkakaon-kaon hipagiinom-inom si mga bariman iban pagdzikir panumtum pa Allah Subhanahu wa Ta'ala inya tulaw niya dalil inamiin pagkaon hamang yadlawan sin hari raya sin haylaya sambil pakonsum yang pag-inom-inom inya to amuin madawhat tunhaon piyangawaan daing hapagdikir pa Allah Subhanahu wa Ta'ala iban laway hapagtaat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wadhalika min tamami syukrin ni'mah inya damikan inya to daing hamanga kasampurnaan sin pagsukur hanikmat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala amuin piyangawaan mo dun haon lamay ding hapagtaat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena diak nang daakin Allah Subhanahu wa Ta'ala in subay kita mga unkaon ayaw ta ini laugan ingin hawbaranta ayaw talaugan ingin hawabaranta di akan kita sin Allah Ta'ala in mga rizki niya rizki halal amoy mga marayaw amoy yan insubay kaununta in mga tabi da kumanyang bang in rizki yan labay day nga hiyaram sin Allah Ta'ala na piyanglangan ayaw kautod kumaun hindi akan kato deta sin Allah Subhanahu ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibat ya kamu mga sabarang bariman na pa ini kaon kamo sin mga marayaw rizki halal. Mararayaw sa jahi pagkakaon kato, marazaqnakum inuuno-uno ding mga kihanog hara na mo kaniyo, kiya rizki na mo kaniyo na pangaon kaon kamo. Pangaon kamo dong kamo, washkuru lillah. Sa pagsarang sukul kamo patuhan. Sa imakainun biya matod mano sa tabi dakuman. Nagiinom makan sa nikmat sin Allah Ta'ala. Jadi maingat magsukul pa Tuhan. Di maingat magsarang sukul pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agun-agun in kahalan sin sila, mabiya na sin tabi ada kuma si mga binatang. Mag-inom, magkaon, magtug, wayron ka maksuran sin kabuhi niya. Ang patuntum sin kita ni in kabuhi sin mano si apabila di na pataalukong patuhan. Di niya pataalukon pa dahon impersugpatan mahugot patuhan niya Rabbul Alamin wayroon kapaidahan sing kabuhian. Makampay sa tabi ada kumaning binatang asala sa sabot halom sing Quran in silaw nananas bi patuhan. Mang biaya tuon waktu in simakat hakura in simakat hasapi iyaon. Atat kala in siya wayroon pagzikir patuhan, way nanumtum patuhan, wayroon pagsukup Allah Ta'ala, way pag-ibadat patuhan, marayaw pa inuno. Dahil ka na sa nanunumtum patuhan. Nanunumtum pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bang imatan in kamu nagtatag-ipon pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang kanamo yato mga ini patumtum paginhawa baransing kami in subay tuod ini magsarang sukul in kita ni halom nikmat sin Allah Ta'ala bang maabot din waktu pa waktu na hitunay na to. Bangin Nabi sallallahu alaihi wasallam asal yampun na indusan niya nakaunay man nakahuli. Pawayroon misan kaya tinggalan na isang bahayang. Misan habuk waktu ay. Kaman ang kariwayatin na Aisha radiyallahu anha sa abo siya min long ta hakatukan sin long tabi mga
tingi ang sinduman amilong tabihan, si masambahayan in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naabot amin, kaya sana wansin Aisha in wansin Rasul in siki, tikot-tikot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, at nag-iibad ang sasambahayan. Sambil niya ni Aisha radiyallahu anha, maguno pa kau sinamiin, biyahan na sumujud patuhan sin ubos na iya ampun kay mo sin Allah Ta'ala pardosahan mo. Uni na niya, apala ako no abdan syakura. Ya Aisha, di baha ako ini mabilang ding mga magsusukot patuhan, simbiyat to na ni'mat yan, hara ka ako. Na ya ko manusia, ya ko ini naguwal umat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ando labi na sambahayang. Ang kana inlasa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pa umat niya, sambil naabot siya, amin doon hanaja sakaratal maut. Doon na hanaja sakaratal maut, inkahalan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inulong kasi niya to, di siya mabaya, majujanin umat niya, hadlaw mahuli. Di siya mabaya, mabinsana, maka sud palom sin apinar ka jahannam in umat niya. Hawak to doon na napupun, in Abu Bakar, in Umar, in Aisha, in Fatima, aming kahinapusan, anak niya nawapat, amin nakaabot kanya, in Fatima radiyallahu anha, na pag kami in Rasul sallallahu alaihi wasallam, biyaon sung nahibungat, sabab imano sa bang doon hanaja sa karatal maut, na magkuku na yan, diin mo na akong katainguhan. Pagkita sin Abu Bakar radiyallahu anhu, at ininakakuan siya, marayaon hibungat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Fatima, katukosuk, kapasukain, tainga mo kanamam, para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaluaon, kahinapusan, amoy inwasihat niya, sa uno inwasihat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummati as-salah, ummati as-salah, ummati as-salah, wa ma malakat aymanukum. Amuray ni imbin sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pa ummat niya in suway tudi tinggalan in sambahayang. Amin sambahayang 5 waktu. Sa makabak pakawiyaon, tabi da kuman pamakaiman naman siya maguno pakawlan ni magsambahayang sin sambahayang nakawasan. Kaliuhan ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misan inom niya on hangkan ini nahinang sabab kaya tilakbo papinar ka jahannam. In sila na mismo inamong maita ka mo naghula maun palom sin na pinar ka jahannam. Ma salakakum fi sakar? Qalu lam nakum minal musallin. In sabab maita kami rin nakatuloy maripapinar ka jahannam. Amin narka sakar. Di kay barat inami imbisa inulul sin siksa di hayni. In sabab ning kaunan na muhadun niya bukong kami ding mga magsasambahaya. Na tayo mangud ko kami Islam patuntum mo na pag-inabaran ko. Bang long tahabiyaon masikita na nininggal sin sambahayang matan na impangako mo inikaw umat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mabaya kau sa paatun si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tindo kayo sambahayang amiin tiutat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akaraing kabayan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na impagsukur nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. So itay ni ayaran mga nikmat ini mga katotay manghuran. Laong si Magdaraman, kala syair, idha kunta fi ni'matin far'aha. Bang launing kau na yawn kau, sa yawn halam ko nikmat sin Allah ta'ala, parihala atod. Ayari tuod. Biasin pag-ayad mo sin kauuhan mo. Mga sarapat mo hindi na malawa doon kayo. Tsakahan mo ito marayaw. Fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Kana law na hinang maasiyat, hinang panulangi mo patuhan, makaig sin nikmat sin Tuhan. Napila na ba yaon? Subhanallah. Yaluwag sin Allah ta'ala rijiki. Impamaybay, in sasakatan di mambat. Sa hawak to sinhadlaw haylaya, waktu ipagkukubang piyangdakan sin Allah Ta'ala, maugmi sa nabukambing, maikot.
na sila ini dumagpak din susun. Dumagpak din susun, lawi na dun hanaja sa karatal maut, makapamung na sila patuhan. Mikitang gura patuhan na may mga sila nag-upasin waktu nila. Wala nila tiyunay, wala nila siyujud patuhan. Lamin ni mga nikmat pangalta, wala nila yusal, pakabayan sin Allah Ta'ala, gaman piya kay nila yusal nila, apag main-main, amin, pag-enjoy-enjoy, lo niya pakita dunya. Naunin beta sin Allah Ta'ala, angkan, wa anfiku mimma razaqnakum. min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akum minas salihin. Artinya di magpak ni susun. Bang beta sin Allah tanagdakin Tuhan. Wa anfiku pag napakakaw. Pag napakakamu sin uno-uno kiya hanug hara ko kanyo rejiki. Tuhan ni na may tap soy ko magnapaka. Kana bangin Allah Ta'ala magdakay mo, ikarayaw kay mo yan. Hikasan yan kay mo. Wa anfiku mimma razaqnakum. Inununo kaya ano gara sin Allah Ta'ala di kanyo, napag-napakahan niyo. Na impagpakurban ini, misa nabuk kami, mabilang sa ding hapag napaka. Di, impag-napaka di, hika miskin. Gaman bita sin Allah Ta'ala min hadisul quds. Yabna Adam, anfik alayk. Sa wala sadya kyakuanan sin kamatawra man sa babsin sasawin pangatayan nila sin dunya. Ligap yung pangatayan nila sin dunya na haylan sin lingkat sin dunya. Kaya lupahanin adlaw susungon sin sila. Inapangati sin hati ko sin sila. Bang sila nagpagawa sin alta nila, hika miskin. Hika ragdag sin amin alta, bang maturon dumagdag. Sa janji sin Allah Ta'ala, di gaman sa gaman dumuwang bumanap, magbarakat pengkabuhi mo, masusipa indusa mo, inkangian mo. Pag napakasadya kau anak Apo Adam, unfik alik, ako na'y magbalanja kay magaranto kay musin mukata. Sa sabab sin kulangin pangamdos tapatuhan, inami pangandol tapatuhan, nanangandol na kita dunya. Nakapas na kita sin dunya. Na ayaw ko kuha akahang kasasaat dan iingon tangsun kay mo sin Allah Ta'ala. Imangi parihin tawi da kuman di pa mag-ibadat, di pa magsambahayang. Ipagdalil nila palong na bang kami wala piyasaran sin Tuhan atau bang kami ini mga piyasaran sin Tuhan. Di sa ini tumaw din alta na ubein. Ampay kamo yan, dumadlaw nagtutuwad tungki kamo. Yan, mataod magpamong si mabihan. Magampay sa kami na hayari. Nawala nila kay ngatan inyat to ampanayat to kisiksa kanila hika Georgia na kalahadlaw mahuli. Namurang-murahan in sila to hidayatan sin Allah Ta'ala. Sambat mo na di naliwhan in Fir'aun in Karun bang hatungod da alta da. Sa nalidop da say man sin alta niya. Nahangkan mga kiulungan sin Allah Ta'ala ini diha mga yadlawan ini in ni'mat sin Allah Ta'ala supaya maparihala dun haon gaman magsusong na layo ko dayong hamasyat. Layuin hinang pianglangan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala wadawim alayha bi syukril ilah dara na yung pagsukol mo patuhan. Tiyo mataod dara na yung pagsukol mo pa Allah Subhanahu wa Ta'ala fa syukrul ilahi yuzilun niqam. Yung pagsukol mo patuhan makaig sing naming kajudyan ng kabinsanaan. Ang pimano sabi yan nun, waktu nagkukomplain, kawin lo nebya. Halom sigpit sa kita ini. Misan pabianin ko halom, misan aon, waira. Nasa babsin, parsugpatan niya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, suway niya to pariksaon. Nadihay ini tiyukot ka, tutan niyo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, in magpasumbay si mga bahain, ding mga kambing naka, sapi naka, atawakan unta, nawira unta di kato. Mga hula Arab at tubihan na ando misan da kumang kambing para kay mo pahali mo malapay na. Kabo, bangaon kabo, wayron saan niya, kumanda sa pasapi. Ampayan na maug sa ini kabalik-balikan tam makikita tabang mag-birthday na bukon hat sapi pa.
Banghat long tabi mga pagkukuyag nila, haanak ni nakatangbos. Ito yun saan yamin. Sa amuin, mapalari mo pa inyan, ding sin, dia akan kay mo sin Allahu Ta'ala. Namin ini kaunahan sin kita niyo, amuin magsama-sama, amuin manghimati, sin pakanya, ini uno-unin mga parkala, hinang hikarida sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala, na amuyat to in laong ta pagmuhut-muhutan sin kita niyo. Ini ayaw na to, ini hipag maikot, aming ginhawabaran sin kita niyo. O mano siya, labing kaikot. Maikot, papaduwain, sambil baran niya, pag-ikutan niya. Na yung mga biya ini, halawang kabinsanaan, kajujanaan. So ay ini mga biya ini ubatan, siyang pagtawad pa Allahu Subhanahu wa Ta'ala, na ini daran ng panginduasin kita niyo, sabihin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang mga yadlawan ini, daran na din ang mga basimbeta din kan Anas radiyallahu anhu, qal, aksaru da'watin yad'uha biha, ang Nabiyo sallallahu alaihi wasallam, in pinakalabi mataod, hipagduaa, sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ang mga yadlawan ini, Allahumma atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adhaban nar. Qala wa kana Anas idza arada an yad'u bi da'watin da'a biha, fa idza arada an yad'u bi du'ain da'a biha fiha. Laung hi Anas hawaktu man ini biatu katainguan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam in kamatauran hi pagpanginduan niya amuyat to. Na bang mabayin Anas na ipanginduan niya to. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Laung hi Hasan rahimahullahu ta'ala, al hasanatu fid dunya. Al hasanatu fid dunya, in karayawan ha dunya, amun al ilmu wal ibadah. Amun ilmu iban sin ibadat. Adapun in karayawan hadlaw mahuli al jannah. Amun siyukat mangayu kau karayawan dunya, ibang karayawan akhirat, laung hi Hasan, amin karayawan dunya, yang amunin ilmu, iman sin ibadat. Ada apun in akhirat, amuna in surga. Wa qala Sufyan as-Sawri, laung hi sabi Sufyan as-Sawri, rahimahullahu ta'ala, al-hasanatu fid dunya, al-ilmu wa rizqut tayyib. In karayawan laung namsiyukat mo, para kami karayawan dunya, siya na launin ilmu, iban sin rijiki marayaw, rijiki halal, ang kandaranun na to. Wa fil akhirati, mga karayawan siyukat mo, adlaw mahuli, amuna al-jannah muna in suruka, wad du'a min afdal anwa'i dhikr, in du'a, in pangayo du'a din mga afdal jinisan pagdhikir pa Allah subhanahu wa ta'ala, biana sin kariwati Ziyad al-Jassas, an Abi Kananat al-Qurashi, annahu سمع أبا موسى الأشعري ويقول في خطبته يوم النحر بعد يوم النهر بعد يوم النهر 3 أيام التي ذكر الله الأيام المعدودات لا يرد فيهن الدعاء فارفعوا رغبتكم إلى الله عز وجل. Tinadi ini mga yadlawan ini ning mga di hisulaksin Allah subhanahu wa ta'ala in pangayo duaa, nga sabab yan na ununin kabayaan sing kita niyo, yang kat na to pa Allah subhanahu wa ta'ala, hisukat na to pa Allah subhanahu wa ta'ala, kalo ini dihilan tayo maun ukabun sin Allah subhanahu wa ta'ala, in kabul ka to tanyo, so murah-murahan mga kiulungan sin Allah ta'ala, ini dito na sadya patubtuhon na mo, pangman in mga hujaz na to, halawm salamat sila katan, halawm parihala sila sin Allah ta'ala, makawi sila marikato taniyo, halawm kasalamatan, halawm siha, halawm ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.